Djed Božićnjak, Djed Božićnjak! Ah, opet spava! Djed Božićnjak! Da. Djed Božićnjak, rekla sam joj da vas ne smeta jer imate puno posla, ali je ipak upala. A, vi ste vođa radionice Vita. Sve je u redu. Zašto onda panika? Prosinac je pred vratima, a mi još uvijek nemamo sve poklone. Što ćemo učiniti? Ha, imamo sve. Imamo univerzalni poklon koji ispunjava sve želje. Podarit ćemo im Select Box paket. Ili Supercard poklon karticu. Select Box paket? Što je to? Ho, 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 ho! Ovdje piše čarobni odmor. Da, vidite, ovaj je namijenjen svima koji vole putovati. Već vidim sunčane Alpe ili čarobnu Istru. A što je to gurmanski stol? To je za sve one koji vole dobro jesti i popiti dobar čaj. Na zdravlje! Imamo i oazu zdravlja i ljepote. A ponekad je u životu potrebno i malo uživati. Što je s ovim sportom i zabavom? Ova je za sve nas sportaše i sve ljubitelje adrenalina. O, ovo je malo drugačije od ostalih. Zato što i je drugačiji. Ovo je kartica i zovemo je Supercard kartica. Znaš li zašto je tako posebna? Ne. Zato što je jedina kartica koju možete jednostavno naručiti putem interneta i koristiti na više od 500 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Možete birati između Family, Fashion, Sport, Black i White rođendanskih kartica. Ho, ho, ho! Zato brzo na internet na našu web stranicu SelectBox.hr i osigurajte si Select Box paket ili Supercard darovnu karticu.